Hello, jotono kaham no tongbai nebla, sal kabang mangka kedek mangka, nong ni beskango paya. Hai pano tini yang wan suka kisa zora boman kaba, nong ni beskango kisa kaisa kok no ti discuss khale ne. Abong ka recently norok khobor nukhna 12 tarik Juno kaisa kotor Air India ni kaisa plane accident ng mani. Borok kabang mat thikya ni sung aro khobor man kha. Amna tei kisa tini seng salayana abo tamging kha ba tamo tabuk jorati bisuk jorati khobor man kha aborokno seng tini kisisa nailengai haipano biskang amna tei discuss khaina sekang ang accident through kaisa je camera footage mamani camera o kasamani abo norok nukhna abono kisisa abo 30 second hai abo ang kisisa tabuk chalu girnai abo naibe mani yagulo seng hanya hai beskango salainya. बड़ा बताइए वो की आग लगी बस्ती में क्या पता क्या फटा है क्या हुआ है Hingga nukna a video besok kirma singsa. Serapsa siko Ahmedabad airport ni ठीक 139 PM di Borjorani 139 PM o take off claimani take off mane plane kasa drop Ahmedabad airport Ahmedabad borong ke Gujarat ni hoite kasa drop siko Serapsa hinggang keno Aironi pilot ni mung Sumit Savarwal Captain Sumit Bokol khaja sabno ATC air traffic controller no communication je plane by communication normally oma hai accident nani sekang ba emergency wo kalai thangpur ke pilot drop mayday call khayo mayday mane mayday ni borok white ham saw borok so mayday ni white ham sawi abon pore ka tamung itong abo saw kintu ojo sing tam nuk khap je pru pilot made a distress call o jaga wo khlaikya koek second ni pore hingkang kano air traffic controller borok bo bai kun phan sa salai si mayako hingkang kano contact kamai thangka abni pore hingkano thik 1 minute pore hingkano bor kasamani 1 minute pore se ekta 39 PM o bokasai thango একটা 40 PM হকন বকলাই খামি থাকা নর ভিডিও বনু খাবা হাইকে একদম খামি থাকা আবো বেলেকিন কিরমা সিনসা তাই খা খামজনাই ককবো তামনিকে বড় गोबां मानो आ जागा थैया जों गोबां मा खबरनि बिसिंथि जों मांखा आ जागाव टोटल प्लेनो काजाग रक सिमिसे 241 जना थैया प्लस आ जागा खरकसा British ni citizen nagorik bo khoroksa thiliya kintu bo Indian origin ni no haipano bo British citizen njak bo thiliya so o 241 jonan bisingo bo desh ni bororok ngkhana nei ang nai nemeni a jagao bisirbag Indian no 169 jona Indian nagorik Indian citizen thikya aboni pore 53 jona British nagorik খরকসা ক্যানাডা ni নাগরিক তাই 7 জনা পর্তুগিজ ni নাগরিক হইনাই जों খবর মানো আবনো কারিন জতামনিকা আপলেন কাইসা লোকালিটিউস থাং ক্লাইসু মানে বড় রক তংমান জায়গাসে ক্লাইসু আবন বাগি তাম খামালে আর কাইসা মেডিকেল কলেজ ni স্টুডেন্ট রক তংমা জায়গাও ক্লাই আ জায়গা খরকবুরি হাই মেডিকেল কলেজ ni ডক্টর ni বাগি যে পরিতংনাই রক খরকবুরি বরক থিকা plus local borok bar thikya ni so total at least 8 jon ale local job thikya na nei khobor phaidong tabuk tei bo aro jasain tong tai bo busuk thino abo to जों buskango khobor manai tabu jorati जों obhaye khobor man tai o khobor जों nugo je sungsar ganangi cover khaijaka sudu India ni news channel logo sumia BBC hai channel logo bo cover khaijaka tangi cover khaijaka because of flight Gujarat ni hoite biang thangi tong Gujarat ni hoite omo actually Gujarat ni simi London o thang tong ase London o Gatwick nei
London ni gateway go thang tong mase te kabang ma borok a jaga London thana ni nyai borok khatung khajang na baksa taisa bufuru malai nyorok ni nyai bongni nok masa nok ni jati masa gana ni borok bai kok salai thangmani ingkhana eba ke baksa holiday ni bagi phaimani ingkhana kintu borok ni paithak a jaga ngi thangka obo kaisa one ma singsa chini paithak bufuru phai abo ke sairi miya second kaisa ni bising te chung one sugi tongmon o bebong no kaham kha tini lang London thangsinai ang success sinai ang ganang sinai ang kotor sinai sung one suk tong kintu second kaisa baino bebong no kamai thang obo kaisa le belai khano one suk mung an thani o jaga ma phaikya tabuk tamung nai himale je aircraft accident investigation bureau ni India ni AAIB bongni or department borok tabuk investigate khaine jasai khaine tai a jaga plane not kaisa black box ni tongo a black box onek hazar degree ni kutungo phana abu golia tangi a black box plane not onjak jate plane je ingmani data ro tabuk busuk speed o choli tong bo somoyo bo khonka tai air traffic controller bai tam kok saka pilot ro cabin bisingo tam kok salaikya bebak no a black box recording o tai a black box je recording mani aboni bisingte jasai khaine ro investigate khaine ro borok sairi mano je plane tangi accident ng khana tamung khana bo jaga de rakha borok bebang saimane sung bus kango surely that in saimane so AAIB rock investigation bureau rock already black box mangkha ni khobor kakha so borok a black box no agin nakha bor khnai tong khana kabang ma jasai ngai tangi accident ng kha sabuni chaya o jaga pilot ni da chaya na plane ni da kuno problem eba engineer rock tamni ke kaisa plane binna sekan aircraft maintenance engineer rock tai technician rock borok check khayei aircraft maintenance engineer soimaro je o plane kahamno bo kahamno chalugui mano ni borok soiria sak pilot a plane not langya asaka check khai nei ko mani pore suno o accident tangeng baksaka hono maybe tok rok da khuir phaikya abo bongi mano sung saimia bus kanga sung saimanai tam gei omo accident ka tabuk joratei kuno clear cut sung saimia bo haibon a video no kaham ka nai nei bi normally tamung ganga plane je pro kasai thango je pro bo runway ni simi kasai thango runway simi kasai thangman pore boni je digi thana nangmani air traffic controller bon je direction samani degrees bo right yagra debra bo khono khon puro sung kasapuro normally flaps ni tong kaisa bukrango ta kisa chikunte bukrang hai tong abono 10 degree 20 degree 30 degree amai ke tola saka khlai mano angle nangmani mote so o jaga sung o plane no nai nei di flaps pura down khaija gangke abo to khon tini to abo kisa bejuano ngai mano je plane chal ngai ro borok saimanai actually abo hai ke khoni thangpuro abo normally abo hai down na klaya so tangi ba am hai ke down khlaiya bo ne flight no flaps no pura down khaija abo ba tangi kha abo to kaham ke lo investigate khaine rong no saiman sinai taibo oro one ma singsa gan ke je oro even borok thine rong bisingo ba ngai nemeni kaisa nukhung utong wara chrai ani logi songbo barbar no ma sakabo bihik bsa tai bsa sarai ganang borok bo nukhung kaisa se ek loge thithangsu amno kari Gujarat ni agini chief minister former chief minister Vijay Rupani bobo haino thikya tai belakeno one ma singsa je baba se borok ma thike tabuk jorate India ni aviation plane accident ng mani history wo omono jotoni kabang borok thimani omo number 1 ngi thangka agi tai kesa tongmani abo tai kisa borok kom thikya jaga but o jaga je babe borok thikya omo number 1 ngi thangka tabuk currently so obo to investigation ni khobor to sang maningyo tongnai tai interesting one news ro kok to marok chin thani phaikan ka angbani video cover khaini norok nai tongdi an channel lo omnoti norok bus kango taibo ang jasai khai chorcha khainai discuss khainai salainai omnoti nei bujilainai tamung kha paithako kaisa one sukmung ani plane kanani amo safe da plane kamani sa plane kama sai train no boya thangma sakung no
কিন্তু কাহাম কে নাইনি কে অ্যাকচুয়ালি সংসাरो डेली अनेक हाजार हाजार लख लख प्लेन बिरि दं काहे जागानि तेखे जागा गोबां मा प्लेन न ताबुखनो एक्सीडेंट गया सो प्लेन कासनानि ताकिरिदि काइसे कुसु आबो उंगो जरा जरावो तामनिके गाड़ी चालुकनि गाड़ी नि एक्सीडेंट गया ट्रेन नि एक्सीडेंट गया बाइक नि एक्सीडेंट तो गया लामा हिमि दं फुरस एक्सीडेंट दं काइसे काइसे प्लेन बिरना सकान गोबां मा बरक आरो चेक खैनै दं First of all, जे कोनो प्लेन न चालना सकां एयरलाइन डॉग बरक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन नि होते सर्टिफिकेट मानाव फिटनेस सर्टिफिकेट जे ऑफ प्लेन फिट नहीं आबन यागुलो एवरी टाइमली मेंटेनेंस खाइने इंजीनियर्स रक दंगो काइसा फ्लाइट ताबरम दि आगरतला नि हैदराबाद फाइया हैदराबाद बो बिख्लाइया बो हैदराबाद नि ताइसा आगरतला थानाय आ 1 घंटा नि बिसिङो ताइ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर टाइप बिनि आलका टेक्निशियन मिली वही पर लोगिनो चेक खाइने काइसा स्क्रू पॉइंट जदि लूज नहीं तंखे आमनो पॉइंट ठीक खलाई रखरो ताइ तुमुंग न प्लेन न कोनो प्रॉब्लम तंग हांके बरंग न आ प्लेन न तिनी ओम ता चालक सिदिक नि पाथाग्रे आव मनि वाइसु फ्लाइट डिले रखंगो ले रो वाइसु कैंसिल रखंगो न रखनु खना जे फ्लाइट कासनाय र सो जे मानसाक और चेक खाइजागि तंग आमगै फ्लाइट कासना तो ता किरिदि तबो जे ना तंग माना तो साबन नारक मानाय मा हाय सो अब वो काइसा वान सुबुं फाइगान थानी जे नों बरक जेसे कटर फनों दंदि गोनां फनों दंदि लंडन परिनाय दं तंखा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दं तंखा थ्रिपुरुले जत बरक न काइसा नि मा थांगो ताइ सेकेंड काइसा बेबंग काहाम नैस नों वान सुबि दंमनि किन्तु सेकेंड काइसा बायनो निनि लांमा चौइ थांमोन वान सुजंनाय हे दिबा जों अनेक समय कुंजुबि दं चिनि लाइट न तयै चिनी स्टेटस न तयै चिनी परासुना न तयै रां पुसा न तयै चिनी फानसें नायथक माने तयै दा जों गोबां मा प्लानिंग खयो थिनांगो आं हाइ खायनाय फ्यूचर हाइ खायनाय किन्तु 1 सेकेंड बायनो बेबंग पाइ थांमान अमो बेलेखनो वान सुगजंनाय अबन बागैनि चिनी लाइट न जों बाहायगे तंना नान चिनी लाइट न जों सालब्रुम जेवन अमो आनि लास्ट दिन अमो आनि लास्ट घंटा अमो आनि लास्ट मिनिट आनि लास्ट सेकेंड नि जों वान सुगिसि तंथाय तुमुंग न नों अबनो नि लास्ट सेकेंड लास्ट मिनिट नि साइमांक नों बाहायके तंखमु नों केबनो तो थकाव रखमु नों केबनो दुखु दर रखमु नों मुंससक सायादा खायना मुसुंखमु नों निश्चय गाहाम खलायनो नों थैना मुसुंनाय तुमुंग न जों थैमुंग न मुइतु मानै तंखांके सिनि बागै आसक वाना माने सिनि लांमा नायथकमै थानाय आमुन बागैनो एलेम बागौ गाहे कक तंमा हाय गथ थैमानि जागावसो थांमानि जाखौगो तंथकमानि जागाव थांमानि स्लाइड निसो आमबाय अ एक्सीडेंट बेलेखनो वान मा सिंसा गोबां मा कक वान सुजंनाय फायो नरगो पद रिपोर्ट न वान सुगि दंखाना मिनिट काइसा बाय ताइ अफ फ्लाइट बो प्लेन अमो बोइंग 787 वन ऑफ द बेस्ट प्लेन हनजागो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अमेरिका नि बोइंग कंपनी रक्सना माने अमो प्लेन अब पॉडर पर ब्रांड तंग दो तब बोइंग एयरबस तब जेमन गाड़ी अब टाटा सुजुकी तंग हाय प्लेन अब हायनो बाक्सा बोइंग एयरबस रखनि दं तो बोइंग 787 प्राय 14 बছর हायखा पुलिस नामजा पुरुनि सिमि ताबुक जरा अम हाय एक्सीडेंट वाइसे फन याको तार माने न प्लेन मोटामोटी काहाम नो सेफ नो प्लेन नि स्नामनि चायानि दातै दांखा आबो हाय कुनु कक कासनानि कक करि तामनिगे प्लेन काहाम जात न माने काहाम न गा तांनि तामंखा सो आबो तो जासायनि परेन साइमानाय नाय तंदि फॉलो खाय तंदि जों ताइबो बुसकांग अम हाय कक रक सिलायनाय वान सुलायनाय सालायनाय लगलगी आबनि लगलगी आं तो सब समयनो लांमानि बागै वान सुजंनाय कक रक वां मानजुय रुओ नरक साजागि तंखांके कमेंट लग सिगि ताइ कोनो टॉपिक न तै आना सारनाम सुंगांके नरक कमेंट मेंशन खायमानो चैनल न प्लीज या करि जाथानि चैनल न फॉलो खायतंदि आं सब समय वीडियो तु मे फानो वाइसो तु फानो खाखायो बरं बागै काहामनि बागै नंनाय नै ताइबो बुसकांगो आं बरक जे साम काहाम खायतंने रंबो इंटरव्यू खायने आन चैनल तुमना नि वान सुक दङ सब्सक्राइब खायतंदि ताइ कमेंट्स रग सारि लाइक रग खायदि हंगागे ताइ स्पेशली सब्सक्राइब खायम बाय सिमिंग यादो सब्सक्राइब खायमान लय काइसा घंटानि सिम्बल दं बेल सिम्बल टा आमनो सिलेक्ट खायगांखसे आनि सब समय जे कोनो फायगांखे नर लग लगि नुकनाय सो कताल वीडियो रग फाया पुरुंख नर आगिनि जे वीडियो रग जे आं
norong nayaku aborong thangi nyagi kami ke kebang mak kaham kaham kogrok sajaka nangmani kogrok sajaka aborong khnadi share khadi belekana hambai hai hai jotono kaham ke tongbai